Minister Frank tumwebaze byabagambira ubwabira ryo mwishengera ro kugaruka mu ibuze buzibwe bamuha abanyishengera barimo Honorable John Paul Ninkusima, Honorable Julius Karhanga hamwe na Honorable Bazira Bataringa hamwe n'abandi ahanshonga yembazi y'ibicupure ryo mu Butare kandi bakuru baza district bahunamire byo na biri kugenda misho ombyaro byitu tuyina abantu binja bakushubure mbazi y'amatungo no byakubeye abantu abatakare bagana harubaho nembazi ni expiringa bagaraka bagihindura expire date bazisimura bagaraka baguza kandi abebembezi bonye n'abakubana na inspecting embazi za drug shop na pharmacies okumbyaro ne bana babimanya teka ngo bahebwa imbuze baremwa gukora imirimo yabo mbwene bibuze bibiri ngo turukushaba minister kugeza aho kureba ngo abakozi be na muno butorashonalizingire bitongure bingi obushoborozo bukagaruka mu ministry zabyo obushoborozo bu ministers babukozese kurungi na muno obuhingi no burisa omukugaruka mwebi minister nagira ngo bamumuri bakuru baza district nabone babakwata bari kuguza embazi y'ebicupuro bahereza yo sente ekinte cyaro kujumirira kawo wa district abakozi aba bari mu magombora bari hansi yawe president atoyagire ngo tubagambire mutariho muzano hati edukeze ziryo ko muzishabera insense muzubuze zazine ebhandiko bya NDA na babe ne certificate ya agriculture shanjuro ngo abamwe abahinzi sabaza district n'abasinga za tractor zo kore imirimo ya za district banka okutunga roni nabo mbahandikire n'abarabura ngo turyo ntubega ekirungi tractor natwajukwa tiyawe tugikuhere kugikozesa tugikuhere ngoze kugikozesa ngo musingo mu banka twashanga uri kugikozesa kubi ntugimwaka ntugihereza uri kugenda. Minister Frank yahamza abanya-Uganda ngo ebe y'amate n'umwani nejaguma ngo kwebire netambara ababeni babitamwo urugambo bakaba bari mu campaign zo by'obwebembezi bakamena kutembera anshoka kubiha abantu kuzya abantu amakuraga gashakwa Jimmy Muhumza.